su u ono vrijeme užasnog režima Maksa Luburića u Sarajevu se usudili i pisali rezolucije muslimanske, pokušavajući da zaštite Jevreje. I gubili živote. I da, obojica mojih daidža su izgubili živote. Jedan sa 18 godina, drugi sa 21 godinom. Po jednom od njih ja nosim ime. Jedan je ubijen u Lepoglavi, drugi je ubijen u Jasenovcu. I onda vam dođe neko čiji sljedbenici sad dižu ruku na Heil Hitler, a u ratu su nosali kukasti krst, stavi hamulku na glavu i on je bliži Jevrejima. Mi smo ginuli braneći ovdje naše komšije Jevreje. To je istina o nama i mi treba s tim istinama da pristupimo ljudima i njihovim srcima, i njihovim umovima. Jer naprosto istina na našoj strani. U ovome ratu nevjerovatno je što je naš narod prošao i kako malo osvete se borio posle toga. To je po definiciji trebala biti osvetnička vojska nad kojom je izvršen genocid, gdje su sve njih istirali iz kuća, silovanja, masovna obava. Ta vojska se trebala pretvoriti u osvetničku. Nije. Da pače, mi smo s naše snage ovdje u Sarajevu da 9. i 10. brigadu i njihove komandante stavimo, jedan od njih ubijen. Zato što su se svetili Srbima. Mi ni to nismo dozvolili, ni u ratu to niko ne radi. U ratu sve strane svašta radi, a poslije rata sude. Dakle, nama je potpuno čist obraz za razliku od drugih. Mi se možemo na svaki način, za sve imamo odgovor. I te odgovore treba tačno, precizno aplicirati tamo gdje oni trebaju da dođu. To treba da bude naše umijeće. Ako ne možemo sami, kad nam pomognu Turci, prijatelji, Evropljani, dobronamjerni ljudi, dijaspora, naći ćemo način. Prije nego što gospodine